mining chungchang thua update na bol kinatin tunia hi poimo thiam khar khar ho kan sei de hin a chaina lang le mining tha khat jong hin sein kating changcho to mining I bol ho to in a bol khom ke de hin tin tunia sei diu hi ama ho in update an pi ho Twitter update an bol ho jong thiam khar kan sei de hin ama sa penin StarX ga ve te na StarX a hi update tha om kinin ama sa video kan sima ko na cho aban update kan sei talo hin chika cha update ni lang omen chi chui piam ti ga ve te hi chilai hi August in ya cho update khana men hi chi chui piam tile StarX network a cho wallet resubmission na ama sa wallet submit bol anabola abol hil ho ai lo le abol nai lo hon jong submit ki bol theina la hin na wallet resubmission bol na ding an koiwin hi chi chu adi sena wallet submit abol di lo ho na wallet submit ana bol di lo ho dinga chong ki si ma hin hi chila wallet resubmission ki tipa hi chi August in ya cho hung ki update hin ai le cha hi he diwa poimo chai le StarX network hi December listing dikiti hin na chi a chu December ka hi wallet chu ki submit do te duang chong poimo hin mining bol ho chon chi ja chu November thaki chai December ki pat masang ya nana ki submit do chi deu na wallet resubmission ahong ki koilo na cho hile ama sa cho mi abang chon BSC na BNB address pa khona na submit khaw hin chi ja chu BNB hi loading StarX network contract address an pi chu hi chi import na bol deu chi zo ting la chon hi chi StarX wallet address pa chon na copy wa StarX app sa wallet na khona submit deu ti hin na hi chi chu paten na ki bol kin on lang chalai hi wallet resubmission chu August I na chan bola hin abana 3 days ago update kit kha chepem tele StarX network fortune fees 3.0 na ama sa chu fortune fees 2.0 min hi cha jong chu patya panla ho chan reward tam ta mu hin chalai hi fortune fees 3.0 hi reward hi itiki mudham tele this time the event brings exciting reward for the top 50 user na top 50 user ho hi hongki sim de hin final ranking will depend on the total number of event points you collect through the event sunga point na collect do zan ho akona chu nangma rank chung ki simentin na final ranking chung ki simding hi chala chu mi som nga hongki leng do ma chu ki pediti he event reward ho chu iti mudu ham tele first prize ho $50 to 20,000 StarX coin amu de hin second prize ako $35 to 15,000 StarX coin hi de third place ko ile $15 to 13,000 StarX coin hi de hin fourth place ako na 20 place san ho 10,000 StarX each amu de hin na abana 21st ako na 50 place san ho 5,000 StarX each amu de hin hicha ho event points so ETE an diu ham tiale boost mining na mining speed ko 2.0 chan an de ti ni chana abana lucky spin jo kona bol je ding you can complete up to 5 lucky spin per day and earn 200 event point abana leaderboard ranking hong hi intin na hechalaya important notice api u kha chaile previous point reset a previous point ho chu ki reset na hechi fortune fees 3.0 ahong umni a kona cha point chu ki tha sim ki ti na he chalai hi collect event point collecting dan long asimon chu anoya ko vela chan to claim and collect your fortune fees 3.0 points option 1 chu a boldan cha alo hinna StarX network app chana open diu aban le menu ana chi diu aban le event ana chi diu cha na claim jing the hinna ai lawa jong le StarX network ho ga open on lang hal chon achung langa ho give icon tabang na give box icon tabang khan maintain hi chu ko na click wa le chala fortune fees event cho ho maintain anoya cho a claim na diu maintain chi cho na claim diu na hichalai anoya ho application am tele make sure you regularly open the event section and claim your eligible point so they are added to your leaderboard total na ya khoni chenga thon lawa nalog in wa claim na bol wala chan leaderboard rank a cha hong ki thei ti nai cha stay active collect point every day and climb the leaderboard ya chu hichi StarX
fortune fees 3.0 pa hi reward price hi mi som nga chang de hin na mi som nga chang de hin ya chu first second third hoi chan zo lawai jong le fourth price be na elo le fifth price be ho chan na thei dinga chana phaten ni changeng galu non lang phaten claim na ki bolon lang abana chi 4 tu ni hin na 4 hours ago ahong ki sei ke choile starx network halving na next halving hong de da cho halving ti chu ipiti seidam halving akiti tinga le a mining rate pa ho ki sunim ti nai cho ki su hlom ti daw te na ki su hlom ti nai cho chu to hi to current mining rate ne hi le I ma cha mi nei lowa na chang sia na mai nai le na mining rate ding chu 0.15 starx per hour hintin aban le referral la kona chai le 0.18 starx per hour hekit hechi chu to hi halving de cho hechi halving chun 19 august am de hin hechi zo la khun na mining rate pa chu 0.15 per hour pa chu 0.09 per hour hong hi ta chu hechi achu apoya poi moi na ti halving hong ting len mining rate ni kim jin tin khoti ta tam jong ki mai do zo ji ta lo hin che achu panha tan la deu mining tam ta mind do theina diwa cho mining rate cha ha theina dinga cho mi jong naki refer deu na phatiana bol deu ti na he to ho chang chu starx update mo chain adang mining ho he la chun chelaya a bit pixel ho he le update om nai poina mo ai na ama he kumkit lang pia listing ding ai ja chu ima om nai lo hin chuban le chelaya hi ga ve kilohan adang ho hi phatia hoi ta ka bol jong om pon na tik coin jong chu listing ding ki te ta nai wangin tik coin te thil bol dan hi ka ve na le a thil bol dan ho mi a hlep le tabang kharwa kam mu je hon ka tha se thimin hi jong le ki bol ngal ta tia jo tik coin jong hi ka bol jeng hen khat ve ka ga click ji ka hai kum jong om jin hi jong le mining ka ga bol ham ji a chelai he amo hai et jong he tam be se jenga chelai bonus and power app ai ilu nai le hen che hoi ve le chen a time I khat na ding ang kho it's wedding 7 hours su sau be na ding 5 hours su sau be na ding aban le power up ma ding a hi power up ma ding a it's adim ado jing in na choi bola la chen mining rate ang chen ne khat hat nine ain wa phat ji lo to chi ja cho mining bo ga click ji adang hi ka boi pi be se lo hen tai 37000 ham khat bo ka nei hin he chu ho ang lo hen jong le pha lo hen lo jong le kho lo tia he ka koi mai tan tik koi na ang chu I ma cha saving om be pon ai le delta he ga ve ke te them khat delta he hi penin na mining dang ho sanga hoi cho aji chamo hi akibol dan mong hi veleo chon phaten ana khol lang ana veleo chon amoi za chom be hin na amo hi to hi listing jong henai lo mining ki bol na lai cha mining bo se ki bol na lai ai wangai amo hin to jong hi lang di news a reward ho jong phatia piwa et cha kona revenue ki mu ho jong community a denga hop ki dawa na mining dang ho hon hi tabang et so hi amo ho bo ki lao cho developer hon na mining zo cha et som so ke hin ai wanga et cha kona revenue ho a developer hona ki lao cho ai wanga delta ten chu tabanga cha bol lo chana 60% che community an piwa 40% cha mona kila abo cho chubana chelanga di news ajong hi hi tabanga reward pido hi adang ka het mining hi tam ta ana ki bol wanga adang ka het khala hin na satoshi to delta wang hen mining ki bol lai jing ajong reward api oin na satoshi ti ajong cho mining ki bol ayong cho ipiha lucky draw tabanga abol wen na lucky draw tabanga men cha cho $8 $88 $888 ti ho chan jong ki mo hin na chelen ga veu te na din user reward an pi do hi izat mong ham ti ga veu te thachenga an pi do pau hi lai reward news reward settlement hi veleu chan chu to hi thla izana pi do tam te le 2468 thagit na an pi do ta cho git ve an pi do ta na chilaya hi veleu chan
hlasia dollar a se no hi $190 cho ai le delta coin an pi do kit pau khoi le thlang pia 15900 ti hin na chilaya second na to athat na pa khoi le delta coin khu 8600 to 9000 an pi do bo hin chila khu ipja delta coin khu thom ham tile hi chila a chu content sim an om lo na di news a chu content sim an om lo hin koima po koiman jong ana don be se lo ja chu a price pi ding chu thei lo na a price pi ding chom thei lo phana chu ta 900 to 806000 8600 1 pi oitan hitia hi monthly a reward tam ta ki pi do hin na $190 chu e ho sumai semale sangsom ni thing di chat ta cho to dollar man na he ki simle 105 langa ki pi hin chutela sangsom ni thing ma de ti na hin na hitabanga chu mining ki bolizing azong hi reward ki mu theya reward ho thachanga an pi do hin ya hi amawa hi mining dang ho sanga phachum hoizo ma hi na he chi cha chu delta hi ki ta san pe na ha ta ki boi pia ha ta ki bola hin ai lep to hi chela delta df square ga ve ki levan ama sang chu cho tam ta na sei ta ven na t coin faucet ho alo le delta work alo le lucky bit pre kyc ki to za chom na 7 chelai in public beta ki tina jong hi delta swap ki ti hojong china sei ta ven delta hong kilan sting ale delta coin chu suma itene ke le dham ti hojong china 7 na hitia hi delta te jong hin ani a hi hong khang to che wa thil bol di hoi sung lang a he an bol hoi che je ngoi hin cha chu pon tho ta ni ki bolon lang to a hi event nai le chalai refer team adang ga velo chon 186 referred team ko 186 la ko 64 se ko online cho hi online lo dim se jeng hin na hi cho hin delta flea market hong lu na aman hong ting la khon mining an bol tho de hin he chiting la khon kana bol wa lo cho kisi me an ti dio ho kimu kiu he na he ja cha chilaya inactive 122 ho jong hi phatien ani ki gel phaw lang phatien na bol kin lang aji cho chilai hi ni khana minute khan ham naga sen diu bo hin na naga alu wa mining naga mi ediu chilai alai hi naga mi ediu hi jing hen adang imacha bol de umpon ithiam kana delta coin na an be no wala di news langa comment na ka bol wala hi jing na adang cho bol de thu pium pon et song chu vet te ding ti na hi pon na hi chilaya usct mining a et cho hi event no mala vet ding event nom lo le ima thopi lo vet ngai lo na ima cha appointment ampon e bol wai le a kho na ding ti jong ampon he chi cho hin delta mining bol nai lawa bol no mom jong le registration bol dan ho jong video om so ke na description langa ko number ki content cho ko na nan text the hi ale achaina in mining khat ga sei ke na te hi chi parallel network ke ti pa hi kin jong tu tha chu mining ka ga bol hin na hi chi hi amaho tu to awang he chon iti dham a hoi dham hoi lo dham ti wang cho chin tan jong ke sei the nai pon ai wangin la amaho a community hung khan dan ho chu event nai la chon a hoi thowen hi ja cho kyong ka ga abol hin chela amaho twitter x handle he ga velo hen 23000 followers anei ta wen na chong hi web3 mining mama hin ta ke pan til hi in na he chi 5 february tu kum 5 february langa chana ke pan hin na ana he do be lo hin ai le he chi mining bol no ma jong le link coin ka ting na no ya nana ke register the hin chelaya hi no register ting wa le he chela invite code ke te pa na chi screen a jong coin ka ting 9D3E0EC1 ke te pa na mangon lang he chi a bol dan cho ha lo hin na register bol no wale play store achievin lang parallel network tin search leo chan chi hi tai hang do din na che chala install bolon lang open bol leo chan register bol na di din na chala chu register bol na chu ha lo hi o adang ho banga ki bang tho hin na live in invest sa da jing cutting video dang khat le invest sa kin mai tang cutting register bol dan cho register na bol diu email aban le
email ho phone number ho alo le username ti ho zi na deu maintain aban le invite ko no zi na deu maintain na cho chana zi deu hin invite ko na cha chilaya ka sai pa he na man deu hin invite ko chu omlo wala ki bol thailo hela kilome aban le hi chi mining hi adang ta ki bang point delta ho bang chu delta ho star x so chai le 24 hours a khat ve ga click hin na he chi parallel mining pa he le chun 4 hours a khat ve ga ki click ji cha 4 hours a ke chai ting le khat ve ga click ki dina he chi lai hi he chi 4 hours pen pa chu 8 hours a hong ki extend ki bol thei ai wanga chu he chi extend na bol thei na dinga chu consecutive ma na nisagi chu ki hlon thela nisagi fel lawa mining na bol ta di ding chi zo ting la chon 4 hours a kona chu 4 hours ma extend na ki bol thei dina na su sau be thei di ti nei chu chila mining alaya mining I khatna hi beleu chon he chi a number na time a ki pin 4 hours 17 minute 16 minute avanin he chi hu a ki chai ting la khon la he mine alaya he na mining game ekit thei ding hu mentin chi zo ting la khon mining chei bola le chan ke a hi to hi 7 days consecutive ma ka bol zo ta ja cha chilai hi extend na ding option de ta na cha chu ka ki extend thei hin chilai penai hong jin iga tol pheile hi jing he chi 4 hours a kona 8 hours chan chon na ki extend theina dinga chu hi chilaya chi pen pa he na hi chi pa hi chi ko vela chan la kho a number ki jin 7 days continuous a phatia mining chu na bol tak na bol zom ngai na ni khat le khat ve na ka bowling ni khat na chop khoma la chan atha a hong ki pan ki jong bai na hi ja chu chilaya ana mining time pa cho 4 hours a kona cho 8 hours an na chu ki extend thelo de ti nei cha hi ja chu nisagi chu ki zom thela na bol phot hung ngai de hin na kyang he ka bol pan hin ni git he pan hin mi jong ka refer point chela ho coin jong ho 147 parallel coin bo ka nei na lai cha mining rate jong ho 1.35 bo na lai na chong hi hung hoi dinga ka mu ja chu ka ga bol hin na chela hi ka sei banga cho adang chela hi veleo chon chela hi delta jong mine ki bol ban star x ho jong ki bol tik coin ho jong ki bol chi hi ja cho ki bol tho hi ja cho khat se khat la ni se ga bol sanga cha tia hi a hoi dom dinga ka gial ja cho parallel network jong chu ka ga bol hin na ya cho chi pa jong hana ki bol on lang ka sei banga cho kut jong chu la kan koi pen chon na man diu hin tin na an bol thailo wa le nin tek seven lang what samana inbox sa kan hil thewe he chi chu hin tin update mining to update kan bol ho cho chuban le a chaina ding in star x su december listing ding ki ti hin aban le tik coin jong chu december la hong hi mai thei hin bitpixel wang chai le kumkit september lang october lang hong hi de hin delta jong su kumkit third quarter ke ti en chutia le september lang hong hi de na delta jong kum khat lang wa na lain hi ja chapon tho ten ana pangun lang phata in active ta in boleo chon aji de mi nei hi jong leo chon active na pan po wa le aji de to mi jong nei lo active kit lo na hapta khala khat ve to mining game ki ti ho cho na lo hin zo lo di we delta coin chu $5 ahong kilis tabang jong le zakhat zani ham zali zanga ham bo na nei wala chon iza ta na mu zo lo de hin na to hi kum khat wat na lai hi ja cho non na em diu cho na tup diu chu ipem te le kum khat zen wat na lai hi chi ka cho 5000 delta coin be kamu go te di tia chana ki ham bol de hin na ka sei banga cho ama sa jong kain sei tan na he chi mining a ko na hi na mining rate cha hat lawa mining se ko na cho delta coin chu na tam nga zo lo wa le delta coin asung langa d news a content kisimun lang content bolun lang youtube facebook ai lo le youtube to tiktok hoin thil post on lang kon d news a content
post in hoi ten regular ten post leo chon thlakhatna hi 500 600 delta coin jong namu zo de in na price ho cho fourth that first second that hi jong le fourth price ho bi emua jong le aphat aphat chu mai na he chi chu hin tin mining thu update kan bol itiam khana mining thu ong ki sei ji lo ong ki sei lo na so ji mining thu ong ki sei lo na so ji ting le epha athidan athigam dana kon nangai to jiven ahin athi ei pon asung langa hi aki sei lo wanga pon thota pan kila jinga mining ho chu ki bol jing hin na ni changa ki fail khalo hin ya chu na hon jong pon thota en bolon lang update amo ho akona update ahong umlawa la chon seidi jong umbe se ji lawa hin amo ho kona update ahong umji ting le na ho he dinga jong e pawa hong ki sei son ke ji hin ji acho ahong ki sei lawa he jong le pon thota en anabolon lang pon thota en anapang leo chon aji ji hong umde he ahong ki listing le na